Oh, tigilnya pada step.
Ini kan epidemik itu ya, mana? Nggak kepikiran. Ini sudah kemarin. Dia sih cuma tuh sama orang mejar kan. Ada şöyle lokal üstünde. Milyon TL. Hemen makarna diyelim. O dün bana geldi mi? Maria Hanım'dan biri ya. Ben makarna nakım. Yine belemini, yine betaları, betalar olur, iyi betta da. Yine, arkadaş, yine geldi doktor. Doktor o. Ya belemini, Maria, şunu kullanıp namun hangi? Oh, Riba. Oh, betul betul baru riba. Kita bukan nama rumah kita deh. Mana kebun di mana mintu hendak. Bunları bir hedef var. Arka. Reşat. Ben de başa söylüyorum. Ana batta kayı. Arka. Sen yersin.
Ben de hadi. Hadi onun gibi. Ankara'yı cevap ediyor dedi. Aşağıya ne olacak bilir Ankara'da olacak. Ankara. İyi bile. Tabii ilginç. Уважаемые гости, дорогие ветераны, выпускники! Начинаем торжественный вечер, посвященный столетнему юбилею Вилюйского профессионально-педагогического колледжа имени Николая Гавриловича Чернышевского. Великая
целого поколения. Это эпоха в истории города, улуса, республики, страны и родного педагогического колледжа и педагогического коллектива. Үті күннен күнді ылжыттар, уячылар, выпускниктар. Бүгін бейгі колледж бітігар, кырджағас үйерақ кығатығар, үйеріләқ күн. Сүз сыл ұстата Манна Республика арас ұғыттан, үйерақ чыпчалында баяры, били кен артығар үктенәрі, сүйінен тығынчанан ұстыжон үйеремді. Күнді ыңырылақ ылжыттар. Өрөгөйдөх үбілі күнен, үйіне сайда тұр, сырдық күхабыт. Үйеріләқ тәрәхіні арылы бұтынан ағабыт. Приветственное слово предоставляется Ивану Ивановичу Алексееву, почетному работнику воспитания и просвещения Российской Федерации, директору Вилюйского профессионально-педагогического колледжа имени Николая Гавриловича Чернышевского. Тыкманы биһиги колледжбыт арасыларда выпускниктара үлеле камсан эдер сенах сенелерин эспит биһиги ветеран учуталларбыт күндү коллегалар. Бир үйе састах бары тактыр ахтар саныр бүлүбүт училищетін колледж эске монна ческе тиксен турабыт. Бир үйе тухары төһөлөөх әлбәқ оға үйеләқ сырдық білейіне ұлбыттары болуай, төһөлөөх әлбәқ жон олық кен артығар үктемиттері болуай. Биһиги кинилерге дирин мақталлақпыт. Тоға детер кинилер айымнилақ үйлелері, кинилер олыққа үтіе бағасаналара, бұл биһи училище бұтын колледж бұтын үйе састуқары атырдан, аттытан келлилер. Онон бастатан туран биһиги училище бит колледж бит арасылла выпускниктарыгар дирин эхияха макталбытын тердебит. Онна олоққутугар, уйлағатигар хамнаскытыгар үрдік сетихини кытанақ доробияны уйгу буян олоғу бағарабыт. Бүгін Иллера күлден жеха, бүгін үлелігіжар, үлехеттер, устудионнар, Жакускай корат осколаларгар уанна Жакускайда педагогический колледжка ағас уроктар үйттілар. Күн бәғаға Емельян Ярославска атынан сахан уротун кейін түмелігер биһиги колледж бұт олығын қамнағын сырдатар улахан экспозиция арылыуда. Бұл экспозиция бір икеріңе тұруаға кем сылжалек келен олжеттіргітігер ұңырады. Бүгін әйгін негетігер ұлдықтара тойуқтара бүгінгі көліен үләйттер онна студионнар. Онан бұл тәрәхін үрдік тәхімға ағыға ұрыққыны қойыққыны өкөті ақтығық бұт келер кәбі сүмәнден табылуақ бұттен олыс әренәбін. Өсті түгіл барғытығар келен ұдық маңы алжып болбып күтуғар биһиги барыбы төрүйтүн теңгелесте жаргытыгар дирек мактал болду. Юбилейным знаком 100 лет Вилюйскому профессионально-педагогическому колледжу имени Николая Гавриловича Чернышевского вручается Павлову Кириллу Егоровичу, почетному гражданину Республики Саха-Якутия, выпускнику 1946 года. Махаров Егор Михайлович, профессор,
доктор философских наук. Вручается Тумусову Платону Терентьевичу, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха-Якутия. Юбилейный знак вручается Мигалкину Ивану Васильевичу, народному поэту Республики Саха-Якутия. Юбилейный знак вручается Никифоровой Лилии Кирилловне, заслуженному работнику образования Республики Саха-Якутия. Юбилейный знак вручается Абрамовой Юбилейный знак вручается Абрамовой Марии Ивановне, заслуженному работнику физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия. Юбилейный знак вручается Васильевой Ульяне Афанасьевне, отличнику образования Республики Саха-Якутия. Юбилейный знак вручается Павловой Анастасии Кирилловне, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха-Якутия. Юбилейный знак вручается Тимофеевой Саргалане Кентяровне, отличнику образования Республики Саха-Якутия. Юбилейный знак вручается Илларионову Василию Васильевичу, профессору, доктору филологических наук. Слово предоставляется
Сергею Николаевичу Винокурову, главе муниципального района Вилюйский Улус район, выпускнику 1984 года. Уважаемый Иван Иванович, дорогие наши ветераны, уважаемые участники сегодняшнего юбилейного торжества, Вастагуллах Иван Иванович, Утактагуллах беги ветерандар быт, Вастагуллах бобеңе жара верулях күн барыкыттылақтыры. Бастан тұрын кетіне барыкыттын, бұл өрігіддақ күннен өреммет, үліләбет, Педагогический колледж быт, Николай Иванович Чернышевска атынан сөз сыллақ юбилейінен улус жағалтатын, улус баралықтақтың атыттан ететек істенеге адылебін көңілер. Беге баларен екетенші сүбе екі Аллақа республика бұт сөз сағын өрігейдіқтік. Билеті өппет, бұл беге вереммет, үліләбет, Атакаллыбыт, верақпет тәрілтеті әме сүйіз сағын балырын толбыты. Онан республиканы күтті тәбістен сағыстақ верақ тәрілтеті. Бұл республика историятығар кенолығыр жағағар тұқты сүнкен ұлыған өтелі аған бары бәкке ден білебет, Антон веребет, кенеқа сүгіребет. Мен бұл верақ тәрілтетін бітіп-біттен кен тұттауын Түбдәқ тәнчімнан кейхе кене олаққа жағаққа путевка берен тұрар. Онан бұл сүйсіллақ білегі бары бұманны күқтақты кілен олырдықтан бейгі бары беребет. Жаллақ бұт яғынығын. Қымайоғы ән сарық әлбәқіге бұманны сүйсіллақ білегі каян ебетілер. Оғынан баран бұл сүйсіллақ білейден ұттан олаққа бейді болар. Отынан бұл тейбет онына білген күтті олар оржан ұлақан жаллақ түгенге тегесті беттен өйдіқпен бағырабын. Отанаттан бұл маннық регейдіқ білейінен өсі түгілі ғадылан тұран барығытығар бары үтеуіне чүгейі дұрубияны түләққетер олақ құтыр үттіғлақан әлбәқ сетихілері бағырабын. Бахи олығын. От имени администрации муниципального района Вилюйский Улус-район и от себя лично искренне поздравляю вас, выпускника старейшей кузницы педагогических кадров Республики Саха-Якутия, со столетним юбилеем Вилюйского профессионально-педагогического колледжа имени Николая Гавриловича Чернышевского. Приветственный адрес вручается Кириллу Егоровичу. Адрес главы муниципального района Вилюйский Улус-район вручается Ивану Васильевичу. Выпускниктар білуғын алақтақтыра. Бүгінгі үрілік күнге кеге сасқы қалланның сыланиян, сәргәқсиен
Onna bu yörügütün üllesken, üstü bülükteten, ehiha algıhın tiyektin, çegen bolun, çeptik bolun, ohun üyelenin. İki bugün gördüm Serhiy Vikrana, Kirill Gorovich Pavlov'ı, sanıbı neydir, kendi eti bülütev kişisattan, Serhiy'e varan tığına ortadan, bu uluğututus kutuptan. Min kanlıdısı camın örüyü, maqtanabın, bülü uluğun, sayağaz, ehirahmay gılauluk doktoru var. Maqtanabın, bülüde petuşi işağa. Bihiki kemmetigar 6-19-7 yıllarga üyerep petuşu dallar bitigar. Keniler bar bolanlar, bu men biliğe körüge kerahat addıstan Suriyaçı idetin ılbıp var. Men uçu dallarım soğumer ütölekler. Bülülerge olata uçu işe olur var. Ehli verenin kihi var. Var bulukta bili körü, bililakte atağız tappat, bililak körülakte jonu senavet. Kim jonu senavet atağız tapat ki beyte saydır, ken alastı, siriyediyetinden sılın aksın, püğünen tutsar. İkinli kılgastıgeten turamman, min maqtanabın, ulu soluğun keten körevin. Bu bahalı gületediyen naha ustuk. Oğlunu cahayan oladar bihu ki işevet bihi bülübüt mahalıgar. Bir enten taksasıl suruybut. Kindigeler bitten sümehine olata afarizma. Yakayı sürah bitten belahti yapın bağlı. Kıtar. Banu isteyen ucu işe direktörün. Eder ki ületten sallama. Eder ki beğetten ağları öye uba. Hanlıktaki oluğar. Günnete sivekke uğudulların tenge ütüye sığın. Eyeğaz sana sırdık bili nadalak bolat. Jonu tutahanın bu sulu sanalar diyen emiye bir hencesel soruyu bu denige bin belakti yapın bağlı. Genellikle esnekler için. Учится, работал и работает в стенах Вильнюсского педагогического колледжа имени Николая Ильича Чернышевского. С праздником еще раз всех вас! Приветственный адрес. Приветственный адрес главы муниципального района Вилюйский Улус-район вручается Клименту Егорчу. Слово предоставляется Михаилу Ивановичу Варламову, исполняющему обязанности директора Республиканского центра подготовки спортивного резерва. Николай Гаврилович Чернышевский атынан Бülütəği педагогический колледж ветеранларыгар, үләттеригер, студентларыгар Биги министерство атыттан физкультура, онна спорт министерствотан атыттан биги министр бит Леонид Николаевич Спиридонов атыттан идитик истинник сүйсыллах юбилейгитнен агардали bir көңіллән. Bu сүйсыллах юбилейгитнен билден туран bu физкультурный факультет кафедра арылыбыта номно шүбе bir сыл болбут
бүгін ете Иван Ивановичтің кепсеті тұрамыд ақтықпыд ортатунан 500 чака кеге физкультура идетін ұлбыткен бәбіт ағыннығыд. Оннаттан етіне әтен тұрамын мен білден тұран бейге Саха Республикатын тең тұттар үләйттер, үтөләк үләйттері ақтықпын бағарауын манна бастатан тұран әге бір тең тұттар выпускникет Алексеев Афанасий Егорович. Бұл Саха Республикатығар манчары оңюларын тересібет сағылабыд кейінен кенеқа ұтыс-тұс бұтын анырқа енген ұңырабын. Афанасий Егорович манна бар. Оның тағынан бұл Саха Республикатың үтөләк үләйттері бұл бүлітәға педагогическай колледж физкультураға салатын үттік тағымға итен келбет үләйттері Абрамов Прокопий Нифонтове, Мария Прокопьевнаны, Василиев Григорий Егорове. Оны тағынан үрдәк әлбәк спорт мастерлары, үтөләк тренердар үміттері ол күрдік Волков Николай Николаевич Ақтанағы қойып, Данилов Дмитрий Максимович, Бардынырова Мария Никитична, онтан да әлбәк атыттар балар. Оннан білден тұран қаратық бұл бейге министр бұд Леонид Николаевич Спиридонов әтпет тылдарын ақтықпын барабын. Особые поздравления хотел бы выразить уважаемым ветеранам жизненный подвиг которых дорогие сегодняшнему поколению студентов и преподавателей. В этот праздничный день я желаю вам и всему педагогическому коллективу дальнейшего роста, новых достижений, удачи в реализации всех задуманных планов и проектов, сохранения и приумножения сложившихся традиций, крепкого здоровья, счастья и благополучия. Иван Ивановичка, я горды сурупутun таран, онна бол түйегөй туттарбын көңілләр. За значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в Республике Саха-Якутия, пропаганду здорового образа жизни и многолетний добросовестный труд, почетным знаком за заслуги в развитии физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия награждается Алексеев Петр Мартович, преподаватель физического воспитания Вилюйского профессионально-педагогического колледжа имени Николая Гавриловича Чернышевского. Предоставляется Кириллу Егоровичу Павлову, заслуженному работнику народного хозяйства Якутской АССР, ветерану Великой Отечественной войны, кавалеру орденов Трудового Красного Знамени и Отечественной войны первой степени, лауреату Государственной премии Республики Саха-Якутия имени Максима Кировича Амосова, почетному гражданину Республики Саха-Якутия, выпускнику 1946 года. Әйгі дептергітін бұл білітәғи Николай Гаврилович Чернышевский атынан педагогический колледж үйрілі көмілейінен ететік істедік әғаттар епін көңілден.
мен bu kollegata pasti sasık oğullar bun. Olan mehne eder sasfıttan olata pedagojik училище kaydak ülelen konsant gelmeten intirilgen bilen körensi yerkeybin. Men daha bu görevin bu pedagojik kollektiv bu время республикаға самай үшгөй педагогический кадрдары белемнер кет болбутунан кен туттабын онна. Бұл педагогический училищеға бөлі райоттарын, особенно бөлі райоттарын тет Корейттен сағлан Сунтарға дері онны олыран Türev yeskabeti çatları bölü kolleşes gelen öğrenen Respublika barı aras ıra yötteri garpoçokkandan üleli hapsi var müttara. O baranlar beylerin sığılların sorukların sitehi yaptırılan oskola hoğunları oskolaları han Культурный массовый активный декаттан очетовый чет сырды солға тақса солын ариян берметтері. Он республика культурный революция сетихилектік балыдығар улығын көмені орбыттары. Onun беге бары көт тұттабыт, мақтанабыт, астынабыт. Бөлік орионың Dört ayınızdan var bu teçetleri, ottaları var. Men bilir, üçgöy tavarыстырын doğutturun baldırıtı. Yehe bilitten Nikolay Nikitesi yakabilir, Martırı Perisiye Gorov, hepteki Apanasimiye Gorova, Suntart'tan Eriye Pavlovna, Maksimova, Yurbat'tan Часовской Михаил Николаевич, Брюттен Нинелі кентеміне Паратопова, Бегентен тақсыл ұстатары чат редакциятер, активнейдік онына бұсталы оқылыләбет, беге 6-14 сыл ұстатығар ұстарыстабыт Нинелі кентеміне. Онына Федор Алексеевич Манна педагогический институт колледжа, биотехнический, то есть государственный университет, он блин довели инженер Половру, Егорик, Махаров, манна каляналар, манна бар был вахтанный себете, Келемене Горус, Иванов, Пес Семенович, Петров, Келемен Кириллович, Корякин, Республика Bürdükü salayır organları aktivite tügülelebet, Республика küyen tuttar yanlara bu bölü başbetenlik taravalanlar. Kineleri varaların, tohbalların bütünlüğün bölü pedagogическое училище ülelebet, Cegnek olup bugütün progresivney Eyde sanalar, prosvetiteller, ucutallar, genelde iyi bitleri öğretmitleri onda takay bitleri. Bilöyseki училищеға амаңды көзін стырбатып, олынан онтын педосия бігенмес Винокуров, Гаврил Педосович Сипсев, онтан да тұттар, Ülele bittire, beyli üyeler bilememetiler, ebiye uçukayken varan arğanı proğu ölbüte. Onunla zaten uçutallar, Arastor Goyev'im, Variyene Kettiyev'ine, onda da ehilek gibiler canlar gutmanla ülele bittire, beyginleri Tohta bilinge de onu bakıp, ötektibit, uvastibit. Direktörlerine de bir bilgiler diyorlar hülele bittere. Yakıp Gutkin,
Bölüge директор Давида мархум просвещение Болбута Яков Тукаинов не öyle Давида самый у вас директор беседы Эверестеп это ол едер сахагар биһига кабинеттен туарабыта үшүгөй кие умнуат үшүгөкенде директор эте жети курдук биһиги педагогический училище бит бейтин өбүлүн билигин эредовой кадныгар орто школа тахымыр үппат биһи санабытыр кадныгар сетииле улелех институт тахымыгар бейтинни билейлигтер диен саныйбыт. Энникетин педагогический училище бит бай опытын каңатан бай опыты каңатан онна үтүхеннах абышайдарын саңардан сайындаран энники сайдыла олоққа активин әдіп көттір онно олоқтағы оны итен тахарыға сетейлияқтың өлелияқтыры дейін бағахан абытын эрендибитин бу Иван Иванович директор тексерербин көмүлдер. Улахан ден мактау Сургурдун Күнүдәдер педагогический училище урый болдун. Спасибо. Тыл берилер